Kine ia nei me te poi tarawhiti kua tohua he uri Māori hou ki roto I te kapa rarau he hiriwa. Engari ka rea no tōna whakaingoatanga kia mana noa. Ko wai atu ia Catherine Latu mo te tinana me ngā pukenga koi. Goal from Catherine Latu. She's one of the top shooters in the ANZ League and has been for a few years now. So I think she's been waiting in the wings for a few years now. Ko tohua a Latu hei kai kuru mā te kapa rarau he hiriwa ki te taha o te tautohi tō a Irene van Dijk. Hei tā tōna kaiako ōmua mo te kapa Mystics, he pukenga anō kei aia hei hiki ake I te kapa. She's very aerial, she's got very good hands. She will be an asset because she is very different to Irene in her play. Engari ko te raru kei te tatari tonu te uepu poi tarawhiti o Aotearoa ki te whakatau a te kaunihera wawao o te ao, nā te mea I tākaroa Latu mo tērā o ona whenua a Hāmoa I te whakataetai o te ao I te taurua mano mā whitu. I am a coach and I'm always optimistic and I believe we've got a great case and so I'm crossing my fingers and toes. Me te tūmanako nui ka whakaitea tana tākaro mo Aotearoa, kia pai tana āwhina I a rātau ki te whai utu I a ahi tareiria, me te whakaihu waka I roto I te whakataetai o te ao. She can take a good ball and I think physically she's very strong and any defender that goes up against her knows they've had a contest. Ko te aro tuatahi mo te kapa, ko te tākaro ki te pāpaka nui a Maui, a te marama o Pipiri. Irina Smith, te karere.